Igitego cya Kwitonda Alebaka Junior cyabaye impamba ya Bugesera imbere ya Gasogi United. Igitego cya Kwitonda Alebaka Junior cyo ku munota wa mbere w'umukino cyatumye Bugesera FC itsinda Gasogi United igitego kimwe ku busa mu mukino wa gishuti waberaga kuri stade Amahoro i Remera kuri uyu wa kabiri tariki ya 27 Mata 2021. Kwizera Aimable wa Gasogi United yahaboneye ikarita itukura. Wari umukino wa gatatu wa Gasogi United iheruka gutsinda Gorilla FC na AS Kigali rimwe igitego kimwe ku busa, ariko ikaba yarananiwe kwishyura igitego ku munota wa 49 w'umukino. Igitego bagitsinzwe ku munota wa mbere w'umukino biturutse ku ikosa yakorewe kuri Kwitonda Alebaka Junior wahise atera umupira uteretse ukaboneza mu izamu rya Mazimpaka Andre kuri Gasogi United. Yasaga naho iri mu rugo kuko yazamutse ikinira mu mujyi wa Kigali. Yatangiye umukino isa n'ishaka gukina umukino wo kureba uko bakoresha abakinnyi benshi bagana imbere kuko n'ubwugarizi hakoreshwaga abakinnyi batatu, bityo Ndabarasa Trésor wacaga inyuma ibumoso agafata uruhande rwose kimwe na Yamin Salom na Saidi wacaga iburyo. Bugesera FC yari yabanje abakinnyi 11 babanje mu kibuga imbere ya Bugesera FC. Hagati mu mutima w'ubwugarizi hari Kazindugi Bahati, Kaneza Auguste, ariko ukabona Tuyisenge Hakim DM abakinira hafi ari hagati mu kibuga, bityo bigasa naho none Kaneza agaruka hagati mu kibuga mu gihe Gasogi United ifite umupira. Muri ubu buryo bwo gukina iyo Gasogi yabaga ifite umupira wabonaga Kazindu Bahati asigaranye na Kaneza mu mutima w'ubwugarizi, bityo Ndabarasa na Yamin Salom bakazamuka baciye ku mpande mu gice cyo gushaka imipira ijya ku izamu no kujya kuyitsinda. Byatangiriraga kuri Heron Berian Sklala umunyaliberia ukinira ikipe ya Gasogi United waciye mu ikipe ya Kiyovu Sport. Rugangazi Prosper na Jean-Luc babaga bari inyuma ya Nkuzimana Sad na Iradukunda Bertrand Kanyarwanda wakunze gusabira imipira ku ruhande rw'ibumoso, nubwo hari aho yanakoreraga iburyo. Igice cya mbere cyaje kurangira Gasogi United babona ko bitari buze gushoboka kuko nka Kazindu Bahati wari umuyobozi w'ubwugarizi yari yavuyemo ku munota 32 agize ikibazo cy'imvune asimburwa na Kwizera Aimable wahise aza gufatanya na Kaneza Auguste mu mayeri bari bafite yo kwirinda kugarira cyane. Mu gice cya kabiri rero Kirasa umutoza wa Gasogi United mukuru yahise ahindura uburyo bwo gukina akina 4-2-1-3, aho hagati mu kibuga yahise azanamo Byumvuhore Trésor, Victor Wanyama akorana na Tuyisenge Hakim. Imbere yabo hari Nkuzimana Sad, bityo imbere hagakina Hassan Kikoyo. Umukino wa Gasogi United waje kugenda wicwa no kuba batari bafite uburyo buhoraho bwo gutindana umupira hagati mu kibuga kuko Bugesera FC yari ifite Rucogoza Elias hagati mu kibuga abambura imipira yose afatanyije na Rafael dos Santos Ajong wa Gasogi United. Yaje gushaka inzira yanyuramo ni nyuma yuko yarinjiye mu kibuga kuba Bugesera FC yari yagerageje kuzibira mu bwugarizi bwarimo abakinnyi bamenyerewe muri shampiyona nka Mandareba Ambroise Fils wahoze muri Mukura Victory Sport akaba ari gukina inyuma ibumoso, ndetse na Mugisha François Master wabaye muri Rayon Sport hagati. Kandi Bugesera yari ifite abakinnyi bamenyereye bayobowe na Nzabanita David bita Saibad Badro, byatumye Gasogi United igira amashyushyu yo gushaka kwishyura ariko bikanga. Amakipe yaje gukomeza arakina, ubona ko amakipe yose icyo ashaka ari kuboneza mu izamu, ariko biranga. Nyuma y'umukino yaba Knc Gasogi United ndetse na Alekirasa bavuze ko igitego batsinzwe hakiri kare cyaturutse kuba ikipe yabo itabonye umwanya uhagije wo kwishyushya bitewe n'itinda ry'ibipimo bya COVID-19. Muri uyu mukino Bugesera FC yagiye ibona uburyo bwo gutsinda ibitego biza no kuzamo icyizere ko yabona ikindi, ubwo Kwizera Aimable myugariro wa Gasogi United yari amaze guhabwa ikarita itukura ku munota 78. Umukino wa Bugesera FC na Gasogi United usigaye wabaye ishiraniro bitewe n'uko bitoreza ku kibuga kimwe Bugesera Stadium. Kwizera Aimable yarinjiye mu kibuga asimbuye Kazindu Bahati werekanye ko agize ikibazo mu kibero cy'inyuma. Kwizera ntabwo ari we wenyine winjiye asimbuye akongera kuvamo kuko na Byumvuhore Trésor yaje gusimburwa na Dos Santos Adrons umunyabrazil ubona ko atarabasha kumenyerana na bagenzi umupira ataramenya n'umupira wo mu Rwanda bakina, ndetse ukabona ko nta mbaraga akoresha mu kuba yafatanya n'abandi mu mikino. Gasogi United batsinze imikino 2 batsindwa umwe mu yo bakinnye bitegura shampiyona ya 2020-2021 izakinwa mu matsinda kuva tariki ya 1 Gicurasi 2021. Gasogi iri mu itsinda B kumwe na Rayon Sport na Kiyovu Sport
na Rutsiro FC. Bugesera FC yo iri mu itsinda rya mbere kumwe na APR Football Club, AS Muhanga na Gorilla FC. Kuri ubu APR izajya yakirira imikino yayo kuri stade Huye. Kuri uyu wa kabiri hari hateganyijwe imikino ibiri, ariko uwa Kiyovu Sport na Gorilla FC wasubitswe bitewe n'uko umukozi ushinzwe ibikoresho kit manager wa Gorilla FC basanze ibisubizo bya covid bye byatinze. Abenshi bakavuga ko yabaranduye covid-19, ariko abandi bakavuga ko nta wari ufite igisubizo cyo kuri wa gatatu tariki ya 28 Mata 2021 ikipe ya APR Football Club irakina na Mukura Victory Sport ku kibuga cya Shyorongi guhera saa 9 zuzuye. Dos Santos yishyushije mbere kugira ngo ajye mu kibuga afite ingufu, ariko biza kurangira n'ubundi uyu mukinnyi w'umunyabrazil nta kintu agaragaje gihambaye kigaragaza ko afite itandukaniro n'abanyarwanda, ariko tukaba tuvuga duti wenda reka turebe mu mikino iri imbere uko byari bimeze. Imikino yo ku mugabane w'i Burayi y'amakipe yabaye ya mbere iwayo yakomezaga, aho Chelsea yahagamye Real Madrid yahabwaga amahirwe. Ikipe ya Chelsea yakoze ibyo benshi batatekerezaga ku mukino ubanza wa kimwe cya kabiri cya UEFA Champions League wabereye ku kibuga cya Alfredo Di Stefano, ubwo yahanganyirizaga na Real Madrid igitego 1-1. Muri uyu mukino wahuzaga Real Madrid ifite igikombe cya 13 cya UEFA Champions League na Chelsea ifite kimwe, warangiye amakipe yombi anganyije, ndetse bituma benshi mu bakunzi ba ruhago amatsiko yabo aba menshi, kuko batekereje uwo kwishyura. Uyu mukino watangiye ikipe ya Chelsea iri kurusha cyane Real Madrid, byatumye ku munota wa 9 ibona amahirwe akomeye, ubwo Mason Mount yaherezaga umupira mwiza Pulisic nawe awuha Tim Vegan wari usigaranye n'izamu wenyine, ateye umuzamu kuruta awukuzamo ukuguru. Ibintu byakomeje gukomererana cyane, Real Madrid yari hasi cyane, byatumye Chelsea ikomeza kwiyotsa igitutu cyane, binayifasha kubona igitego ku munota 14 bifashijwemo na Pulisic wahaye umupira Rudiga asiga ba myugariro ba Real Madrid acenga umunyezamu kuruta atera mu izamu. Chelsea yakomeje gushyira imbaraga mu gushaka igitego cya kabiri, ndetse ibona amahirwe meza imbere y'izamu. Tim Vegan ayapfusha ubusa ku munota 22. Real Madrid yabonye uburyo bukomeye ku mupira wa Karim Benzema yatereye inyuma y'izamu, umupira ukurwamo n'igiti cy'izamu ujya hanze ku munota 29. Real Madrid yarushwaga yaje kubona amahirwe nk'ikipe nkuru yabyaza umusaruro, aho Marcelo yakase umupira mu rubuga rw'amahina, usanga Casemiro awutera n'umutwe ugera kuri Militao, nawe awutera n'umutwe, usanga Benzema wawushyize mu gituza yikaraga mu kirere awukubita ishoti ugana mu nshundura. Iki gitego Benzema yatsinze cyabaye cya 71 atsinze muri UEFA Champions League, cyatumye arenga kuri Raul. Iki gitego cyagaruye Real Madrid mu mukino itangira guhererekanya neza umupira ndetse no kubasha gushaka umupira cyane, ko mbere yaho Chelsea yayirushaga cyane. Umukino waranzwe n'imvura nyinshi kuva utangiye kugeza urangiye, ntabwo habonetsemo amahirwe menshi akomeye, kuko ibi bitego byabonetse mu gice cya mbere aribyo byasoje uyu mukino. Igice cya kabiri cy'umukino cyaranzwe no gusimbura kuyobora umukino kw'aya makipe yombi, ndetse abatoza bose bagerageza gusimbuza kugira ngo bashake ibitego, ariko ntibyakunda. Muri uyu mukino Real Madrid yateye ishoti rimwe rigana mu izamu mu gihe Chelsea yateye amashoti 5, hanyuma mu mashoti ajya hanze Madrid yateye 9, Chelsea itera 11. Chelsea yiyongereye amahirwe menshi yo kugera ku mukino wa nyuma, kuko igitego yaboneye muri Espagne kiyemerera kunganya ubusa ku busa ku kibuga cyayo. Abakinnyi babanje mu kibuga ku mpande zombi, Real Madrid yari yifashije mu izamu nk'ibisanzwe kuruta Carvajal waje gusimburwa na Adriazo ku munota 77, Militao, Varane, Nacho, Marcelo waje gusimburwa na Asensio ku munota 77, Modric, Casemiro, Kroos, Vinicius Junior waje gusimburwa na Hazard ku munota 66. Hazard wari ugiye gukina n'ikipe yahozemo, Benzema waje gusimburwa na igitego cya kwitonda Ale Baka Junior cyabaye impamba ya Bugesera imbere ya Gasogi United. Igitego cya kwitonda Ale Baka Junior cyo ku munota wa mbere w'umukino cyatumye Bugesera FC itsinda Gasogi United igitego 1-0 mu mukino wa gishuti waberaga kuri stade Amahoro i Remera kuri uyu wa kabiri tariki ya 27 Mata 2021. Kwizera Aimable wa Gasogi United yahaboneye ikarita itukura. Wari umukino wa gatatu wa Gasogi United iheruka gutsinda Gorilla FC na AS Kigali rimwe igitego 1-0, ariko ikaba yarananiwe kwishyura igitego ku munota 89 w'umukino. Igitego
bagitsinzwe ku munota wa mbere w'umukino biturutse ku ikosa yakorewe kuri Kwitonda Alebaka Junior wahise atera umupira uteretse ukaboneza mu izamu rya Mazimpaka Andre kuri Gasogi United yasaga naho iri mu rugo kuko yazamutse ikinira mu mujyi wa Kigali. Yatangiye umukino isa n'ishaka gukina umukino wo kureba uko bakoresha abakinnyi benshi bagana imbere kuko n'ubwugarizi hakoreshwaga abakinnyi batatu, bityo Ndabarasa Trésor wacaga inyuma ibumoso